niki yaramariye abanyamurenge cyangwa se niki yarababangamiyeho. Ibyo yababangamiyeho nibyo uzaba imyaka miremire kuruta ibyiza ashobora kuba yarakoze. Nta byiza yakoze. Ndeka ndakubwiye. Ndabyo urajya gutinda ku bintu. Masunzu nta byiza yakoreye abanyamurenge bibaho. Uva Rugenza. Niba byariho rwarugwiye rurutso arukuntu iyo washaka kwica nk'inkoko. Harukundu wabikora kugira ngo ije mu mutego cyangwa kugiye wategaga nk'inkwara. Harukundu wagenda gutera akagori. Kamwe ku kandi kugira ngo ya nkoko ize kugeraho igera ku mutego yinjiremo ibegite. Ahubwo ubumbwiye ntibizakozwe ari uyoboye. Ibyo ashobora kuba yarakoze yabikoze akiyobowe kandi muzi ko igisirikare ari wowe arongera nabikora yoboye. Wumve ngo baje kuvuga bakavuga u Rwanda. Nje naratangaye. Burya umwana wanzwe ni uzukura. Kurazana u Rwanda abakongomani bagira kutwica batwita ngo turi abanyarwanda. Nawe uja kubesha leta ya Kinshasa uyibwira ngo abanyarwanda nibo bari hehe, nibo bari murenge. Nta munyamure nukuvuga ngo le faux et archifaux amakuru y'ikinyoma mu bifungishije ubunyine Masunzu bitumye haribwa n'inda nizo bita ngo ni kunguni. Ibya bituma byabimurya kubeshera ubwoko bw'abanyamurenge no kubwica umugenda nibyo byabimukoraho. Nuko icyo naringeze ngo mvuge niki twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment aho muherereye hose mudukurikira tubiyegereza tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye dukurikira. Reka tubiyegereze mu kiganiro cy'uno munsi dushimira kandi abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Mibunda TV, Rugenza TV ndetse na Joshua TV1 abo bose mwakoze subscribe. Reka tubashimire kandi ntituzahwema kubashimira uko dufashe mikrofone. Turi kumwe rero nabo musanzwe mumenyereye Mibunda yariwe Gipfizi ndetse na Rugenza nibo tugiye kuba tuganira. Kambanze mbiyegereze hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uno munsi. Umeze mute? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Turaho urutakwisa umushitsi ndirwara rwawe. Ego Gipfizi nayaye tubyutse neza. Ejo twiriwe kurangiza ikiro cy'intwari yacu. Abanyamurenge bose babikurikiye ku Mibunda TV1 tubahaye pole n'ababitegereye. Yego yego. Intwari zizira igihugu cyane. Twari ndizigwa muri prison izira ibyaha. Twari zizira igihugu. Ariko uno munsi tubyutse neza. Hari akazuba keza. Nairobi ameze neza ubu ngubu nta kibazo. Reka twinjire mu kiganiro ntidutindire abakunzi bacu. Byo tugiye kuba tuganiraho ni biba bihari ni biba biri kuvugwa n'ubundi hirya no hino. Reka rero tugaruke ku nkuru ya Generale Masunzu, Lieutenant General Masunzu Pacifique ufungiwe i Kinshasa. Hari byo rero tugiye kuba twibazaho nka mwe abasesenguzi mutanga ibitekerezo byanyu nawe udukurikiye utanga ibyawe nkuko nawe ubibona. Kuri uno munsi tugiye kuba twibaza se ifatwa rya General Pacifique Masunzu kuba yabafunzwe cyaba ari ikihe gihombo ku banyamurenge, yoba ari iyihe nyungu ku banyamurenge. Kuri Gisekedi wamufashe yaramaze kumenya yuko abanyamurenge umubare nyamwinshi utari kumuhabwa cyane, ubwo ndavuga yaba ari Gisekedi ubwiwe ndetse na Masunzu akaba amufashe akamushira hariya mu bubiko bwiwe. Ese Gisekedi ntiyokaza urufunguzo mu gushaka kwiyerurutsa ku banyamurenge yuko abone nuko asaba imbabazi iti dore uwo nabafatiye cyangwa ibyo namutumaga sibyo yakoraga. Mbese ntiyakaza urufunguzo kugira ngo abashe kwijustifia ku banyamurenge. Ya reka tugende kandi ibyo tuvuga abantu benshi barabizi. Nzambabwira njewe navuye ruguru iwacu ndi mukuru. Zire evenema zose umunsi wa mbere intambara itangira ruguru bwa mbere intambara ivuye mu Gatoki irwanwa mu Rurambo bwa mbere kuri Rusizi. Nari hakujya ya Rusizi katanya mazira sigura Rusizi yo mu Gitogo bava mu Bibangwa nari inkano y'amaso. Amakuru menshi turayazi kandi iyo tuvuga n'abandi benshi barayazi. Masunzu
yagize igihe kirekire iwacu kuva muri FDL yakoreye hariya kugeza muri no myaka nyine y'inani. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo niki yaramariye abanyamurenge cyangwa se niki yarababangamiyeho, ibyo yababangamiyeho nibyo uzaba imyaka miremire kuruta ibyiza ashobora kuba yarakoze. nta byiza yakoze, ndeka ndakubwira ndabyo urajya gutinda ku bintu. Masunzu nta byiza yakoreye abanyamurenge bibaho. uva rugenza niba byariho rwari urwiyerurutso, hari ukuntu iyo washakaga kwica nk'inkoko hari ukuntu wabikora kugira ngo ije mu mutego cyangwa kugiye wategaga nk'inkwara, hari ukuntu wagenda guterera akagori kamwe ku kandi kugira ngo ya nkoko ize kugera aho igera ku mutego yinjiremo ibegite. ahubwo umumbwiye ntibizakozwe ari uyoboye, ibyo ashobora kuba yarakoze yabikoze akiyobowe, kandi muzi ko igisirikare ari wowe arongera nabikora ayoboye. ibyiza yakoze, ibyo ashobora kuba yarakoze ibyiza, aho ashobora kuba yarashe mayimayi kurategera, aho ashobora kuba yararashe ni igihe yarayoboye, ariko amaze kuyobora nibwo yigaragaje neza uwariwe nezaga aragaragara. Noneho itegeko ari urifite. Tudaturutse mu mateka ya kure, tugende muri no ntambara twari dufite. Ni ukuvuga ngo ibyago byinshi twabitejwe nawe n'abandi bafatikanyije nawe. Uti kubera iki? Batanze amakuru y'ibinyoma, bafashe abo bita ba P5 bafata intera hamwe bihuza nazo, barazizamura ruguru bazishiraho bita Nyamusaraba arazakira. General Semahuru Colonel Semahuru abibonye ati jewe ntitubana nabo, nicuge base bagira gute batandukana. Masunzu ni wamwishe, urupfu ruba rurabaye, Imana yamuhamagara. N'ubundi yapfuye ari uko yaragejeje ku munsi, yapfuye kubera ubugambazi bwande, yapfuye yanze kwihuza n'interahamwe, akabwira uwo ati yewe izi nterahamwe uhaye wihuza nazo ejo zizatubyarira karambaraye. Atoyaye itegeko ryavuye Kinshasa, naho ubwo imigambi yazicurwa nabo bita Batawimbi nabo bita Masunzu bari Kinshasa, ngo kuriya ngo ko barashaka ngo ihari iwacu ngo bazahareme bazariyeri ngo yo kuzotera u Rwanda. Ninde muntu wotekereza gufata ubwoko bwabo ngo niho ugiye gushira rebellion yo kuzasenya ibihugu, nimara ngo iyo rebellion izohabe? Ikibabaje hagati aho ngaho wumve ngo baje kuvuga bakavuga u Rwanda, njye naratangaye. Burya umwana wanzwe ni uzukura kurazana u Rwanda, abakongomani bagira kutwica batwita ngo turi abanyarwanda. Nawe uje kubesha leta ya Kinshasa uyibwira ngo abanyarwanda nibo bari hehe, nibo bari murenge, nta munyamure. Nukuvuga ngo le faux et archifaux, amakuru y'ikinyoma mu bifungishije ubunyine Masunzu bitumye haribwa n'inda nizo bita ngo ni kunguni. Ibya bituma byabimurya kubeshera ubwoko bw'abanyamurenge no kubwica umugenda, nibyo byabimukoraho. Nuko ico naringeze ngo mvuge niki, bafata biriya byago byose barabidukururira, byose barabesha muri leta ifata imyanzuro itariyo, ishira intambara iwacu bababwira ngo ari brigade 8 z'abanyarwanda ari kinyoma. Abaturage barasenyogwa barashira, abaturage banga leta barayanga urunuka bitewe niki nibibi yabakoreye. Habaye ejo bundi muri no minsi yavuwe ati njyewe ni mu eta major ricara tese kiriya ntambara turayirangiza gute? Ni mushaka abantu babiri twotuma umwe muri tuwase mission de defense, aho yaravuze ati mushaka umuntu tujana muri rejo byibura uzagerageza kuganira, kuko bari bamaze kumenya ukuri kwiriya ntambara bukeye. Niko guhita bafata General de Brigade Olivier Gasita, Tigasita genda uje Bukavu uraba komandare rejo urisharije na operation na renseignement, uzaduhereza makuru urisharije niki na operation. Gasita ngo arare ngo Masunzu ati no ubwo mwarashe Gasita ari ni mureke najije muri troisième de défense tugerageze turebe president isa ubwo mugiye muri babiri ni mugenda muganire na bene wanyu mubanze zira d'abord ya pacification, murebe kwiriya ntambara mwoyihosha itavushije amaraso. Ngo barare bahageze Masunzu ngo afa kuba agishika Kisangani yaravuze ngo azorasa twirwaneho
ngo arase niki na M23 M23 ati nizo nzorasa zibiri uyu muhungu imigamba za nyine mike twirwaneho d'abord kare nabanze yibaze ngo se twirwaneho yabaye habaye iki yabayeho twirwaneho bateje igihugu ibyago abantu bavuga ngo ni mutega amajosi mutemagurwe ngo mupfe ngo bazosigara ngo nuko ngo bayoboke leta ibintu bishoboka none ngo bimare kudashoboka niko gushika yamavuga ati operation haba batesiwe ko twatumwe mu kunegosiya kubanza kuga ati operation mu gisirikare abantu bose bari bize ko ari tegeko ngo apfe gukubita gutya goma ibirafashe bahise babikorana agasuzuguro nabo baravuga ati ni gute uyu muntu w'imirazi utanareba neza ni gute yoza hano ngo karadukanga ngo atwise umutwe w'abateroriste ngo twirwana ngo n'umutwe w'abateroriste ni ukuvuga ngo ni ibyihebe nta watekerezaga ko ashobora kuza ngo nashika muri reje avuga ngo mission imuzanye ya mbere ngo niyo kurasa iwabo kandi niyo message ya mbere yakoresheje kandi abantu basura message kandi azamakuru neza yari afite amakuru neza niba bakurikirana ibiganiro bagende babirebe kuri Joshua Entertainment naramubwiye ngo ibi bintu makanika employment yo kavugwa imfura y'umurenge tibi bintu masunzu ahavuga ati ni mission impossible niyo makuru natangira kwinjira mu makuru yo kuvuga iwacu yego nanje niho nayisengirira umujinya nje na Joshua twambira ngo iyi ni mission impossible ibyo wawibesha tiyaciye kanga no mubuza haziraga nukundu bakubise akimara kuvuga n'uburakari bwinshi bahita bamwereka ko bamurusha ko asigariye ku kanwa nta basirikare yaragifite yego niyo yo barumpiga naje nta kepfo ka ruguru yarafite bari bakatanyama bameze nka kujya kubisarahuga bahunga ubusa noneho ngo babone avuze iryo jambo bahise bafata ko gahaye ubwo hagarara ahantu ukoze takwemera kutambuka hari igihe baza bavuga ngo umuntu ni intwari yarwanye hari ukuyobora hakaba no kurwana buriya niwumva ngo umugabo yubatse umuhana ntabwo ari inzu ye nuko abafite abahungu n'abuzukuru yafasha abari bamuzungurutse arabarimbagura arabamara bose yarabishe noneho agasigara abantu yishe ngumbuyinga subiramo yishe maremu ntarambiko yishe maremu Gakiza yishe maremu Hassan yishe marehemu Tambwe yishe marehemu Kagigi yishe marehemu Semahurungure yishe marehemu Makanika yishe marehemu Nuza Mugenza yishe marehemu Mustafa yishe twovuga none ko yishe abari bamugaragiye ngahe aboga ni wayivuga ari kuza wicishije mu ntambara ya mbere ni benshi no ico nangize ngo mvuge niki bo bakamushakira mu cubahiro ca mbere akirwana gifite abasirikare ntibamenye ko yabarimbaguye akabamara ngo amare kubamara mbere ni nyuma none karaje kurasa ngo ararasa kuraje kuvuga ngo uragwana untankone ufite wa undi wavuze ngo umuntu azase kukwamenya kuraje gusekura ibihanga ndamenye ufite noneho ngo arangize umfike guse no mu busubu nyina hazira bamaze gufata nuza hari igoma bahise bakomeza na Minova igihe bakiri Minova batarinjira muri kare ayo na makuru y'ukuri twebwe tuzatubabwira mu nda yise breaking news nibwo yahise iwe yahunze bukavu butarafatwa ahita komeza ni Burundi ni Buvira ibuvira ndihagaze ni Burundi iburundi ahita komeza hehe n'Igisangana atahawe ordre na leta akora ibintu byiwe uzukundu byababaje Beto ngo ni ahandi yari yagwaye umutima aja munduza uhunga kantaza arinda ordre gusa ico wovuga ico kwibaza ni kimwe yakoje hagati mu nto zariruka ikintu kwibaza ni kimwe ni guti wanyihoterwa wahashika kugira ngo ushaka uburyo ushaka amahoro udakoresheje kuvusha ko amaraso no kurimbura abantu ugahita uhajana operation ngo paka ubice bubahe kugahayo yego tibizashoboka Goma habarafashwe Ibukavu harafatwa abagesangana ngo shike Kisangana ati usize utanze igihugu none uragarutse niko guhagurutsa drone ija kurasa mu Rugezi reka mbababaze kugira ngo abwire president ko nubundi akiri umusirikare ukomeye hari ibyo yakoze ngo yice mu Rugezi abakojeje hagati mu ntozi katanya mazari mu Minembwe
ziba zigize gute ziba zirirukanywe zira none se ko wishe umwe brigade yari herika bihunze ukusukoze ibihumbi 7 ukukoze iki baraye bishe makanika ukoga ngo karerekanaga ko afite imbaraga arayicishe makanika ngo arangize kumwicisha bwarakeye mu gitondo Minembwe barayifata kandi wibuke utekereze makanika kuri Masunzu ibihe bagiranye by'intambara niwe muntu wamurwaniye ahantu hose ni nawe wamuzamuye kwizina nukuvuga ngo yafashe abonira grade ya lieutenant general n'icubahiro c'intambara bagwananye na ba makanika bari kuri extended barasari na watanga komanda hari ijambo utazi bagera mu ntambara bagwanye binjira hariya mu mazi bageze aho bita mu mazi uwo bita koloneli ninde uyu munyabyinshi ntuza uyu yishe ntuza Kagigi aramubwira ngo afane ntabwo winjira mu mazi tukandagira mu mazi ja mu mugongo aramuheka aramuheka mu mazi aramwambukana umunsi amwicira ahari yamuteze yambushe hano muri Plaine de la Ruzizi oya yaramuzira ituruka akazi barazanyangeze yaramubwiye ngo uribagiwe uranyishe wewe wibagiwe wewe nahetse kugira ngo utagwa mu mazi ukandagira mu mazi yabaye nka wa mugabo wahetse none niwe unyishe aturanyisha ariko nawe ibyago witegure ko biri tugatugira ku rugi wawe reka tubivuge yapfuye nta utayiryaho Masunzu yadukoreye ikintu imitima yacu itazibagirwa niyo twoceceka turabicecekanya ariko kandi Masunzu tugize ngo azira ibyaha yakoze yozo pfenda amaso afite nuko ibyo twatuvuze muri no ntambara yari iwacu batangaga raporo itariyo bakavuga ngo ko baragwana n'ibihumbi ngo z'abanyarwanda ngo z'abanyarwanda ngo ziri iwacu naho wakwibaza ngo ese umuntu ari buvire ayebewe ko kwa advancinga akagera mu Kamanyura akinjira mu Bugarama kwariho hafi ni Kigali na ruguri wacu ariko ngo agiye kurasa abanyamurenge mu Minembwe ngo karahi mu Rwanda uraba ngo turinsina ngo wumva umuntu wenyine yiyiki leta general Rukunda Makanika yarabivuze yaravuze ngo ati ndakindi ati ibi byago byabitubaho biri hano iwacu tariko nabo ko biramanuka reka nkubwira akantu kamwe ikintu abanyakagara ari abajenesi bazopfa bagashira Kamanzi azavuga ngo rego ngo abantu ngo bakora kuri interest z'u Rwanda Kamanzi ni wowe wari umucamanza hariya mu Rwanda ari procureur w'urukiko General Masunzu niwe wavuye mu Minembwe igihugu gitekanye ku ndondo aragenda na Kivara aratabara mu Rwanda yamara gafata abana bari mu Minembwe bataragera ni Rwanda na rimwe ngo nabakozi b'u Rwanda hagati yabo nawe ninde mukozi wabo hoya aba ajansiko sibo bafite amazu ari azanyamata birirwa bagira utse n'abakobwa babo n'abandi babo utekereze umuntu karamuhaguruka ngo njewe bayafite ari muri Kongo cyangwa ari mu Rwanda ahubwo najewe umva ikintu njewe kinambabaza kugeza n'ubu nyine mubyumve mwabantu umwe ubwo kubwacu bw'abanyamurenge twarababaye buriya uza wirukana imsisi wagera ngaho ukayimara uburakari nayo igahagarara ikarinda ibintu byatubayeho batwiciye abo tuvukana batwicira imiryango batwicira ubwoko batuburiza igihugu uyu Masunzu afashwe kuri none aya na masengesho y'ubwoko kandi muyakomeze nabandi binkozi zibi bose umuntu wese wagiriye nabo ubwoko byanga byakunda azobiryose iwe agiye mugiye neza muri oje ya RDF oje ya mbere yabo afite mu numero matricule ubwe arayifite ari IS urisharje na renseignement arayifite arimo ariko akaruka karimbura abana batigeze banahagera ngo nabakozi b'u Rwanda mu byazira yogereje ingabo z'abarundi zingabo zazengurutse ahantu 35 uduce ubu twazamutse amaka 70 yogerejwe na General Masunzu atabibwiye leta ya Kinshasa yari niko bimeze ni naco cyababaje eta majoro icya kabiri baba muziza ko baramuziza nubundi hariya ruya Rwanda rwanzibira aho bitanuza twangiza aho kwatwika wumva ukuntu ari umwicanya ari n'umusenyi atari umwubatsi ibyababaje leta Kinshasa ari nawe hatanze akababazwa no kuvugana na nuza na former president Kabila akongera akazira afite ibyaha nk'iby'inguru akazira indege yarasiye mu Minembwe abesha ngo
yarabeshe ngo ni indege yari itwaye abasirikare b'u Rwanda b'abazungu bamwe b'abapilote bayo bari bahari ngo bagaruke batanga umuco wose uko ibintu byari bimeze basanga ngo karima ngo abanyamurenge ngo ibiryo ngo uko niriya strategy niwe wari wayibahaye ngo yari yabaye strategy ngo bagende ngo babafungire ngo hariya mu mikenke ngo babafungire no mu minembwe ngo handi hose bafunge ngo hanyuma ngo ibiryo byarimo bizamuka bivubuvira ngo babikupe biza bigarukira hano ku Ndondo mu Barundi ariko ntibigere hehe mu minembwe Masunzu we ibiheri ntibizi kukurya bikwatake reka tuvuge gutya kino kintu hari ikintu mpanumva nta muntu numwe kwisi wohoza abandi nkota hejuru ngwiwe zamureke uteka byose se Imana oya hari ikindi abantu bataramenya wenda tugana ku musozo wawe ntaguciye mu ijambo buri Imana iziho rihoze twararize cyane turababara Imana nayo gakuriza irebe ngo urabikora nkakureka ngo ukibwira ko duhwanye buriya iminsi iziko ningwe ngo izisimbiza umugabo akisanga atarazi kubera ko ntiwovuga ngo wahereye wica abandi bantu guhera 2014 2005 2006 ngo uzugenda wica ushaka udashaka gapfa ukeneye umufunge uwo wica umwicugira gute ibi byose yisatumba muzamubone yose y'amacakubiri n'ibindi byose byabaye byaje ku ngoma ye rwose ubafungiye ahantu adasugwa n'umuntu numwe icyaki musura gusa n'ibiheri nibyo babaganira ariko reka banza hagere arebe igihugu yagaza yoherezamwe abana reka yumve nawe ubaza wacu umugani ngo akebo wageneyemo mugenzi wawe ngo nawe nikimana nikuzogereramo kandi kakatebo wari warafuriyemo abandi bizanga byakunda ni ukarimo reka nawe yumve abana barize bari hariya bari zandora abandi bari makara bazira ubusa nawe banze yumva uko bibaze ntabwo twishimye rwose abanyamurenge bavyumve ariko kandi tunejejwe nuko inkota yari turiho ntabwo uteka itaye mu kuzimu ntabwo twishimye ko Masunzu n'abandi bana bafunzwe gusa twishimye ko umurezi wacu atuvuye hejuru rwose turangirije amakuru yacu nakagenda kagaruka tubibutse gukora subscribe kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 ibiganiro byacu nakagenda kagaruka mutubabarire cyane mukora subscribe share na comment hanyuma kugira ngo muzamuhora mudukurikirana 5 kuri 5 murakoze nawe mukanya